Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatlı cemalar. Bugün bul Hanefi din uyumunun bul olturuşuna hoş gelipsizler. Allah Taala bardığınızlarga, basıp kelgen kadamızlarga soğuptur жазып, günöňüzleri öçürüp, darajaňyzlary kötörüp, özüňüzlerge, үй-бүлөňüzlerge Allah Taala takvaluluk berip, hidayet berip, Allah Taala özü daim jakşı körgen bendelerine koşkan bolsun. Bugünkü bayanыбыз dünya yüzündeki momin musulmandar bardığı bir tuğan bolup eseptelinet. Oşol jönünde biraz bayan kılatkenbiz. Estağfirullah, bul jönünde Allah Taala da Kur'an-ı Kerim'de şunday dep kayrılıp aytkan. Estağfirullah, innemal mu'minuna ihva. Bul mominlar bardığı bir tuğan. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, al bardığı bir tuğan. Al ulutuna karalbayt, urusuna karalbayt, tüsüne karalbayt, baylığına karalbayt, paşalığına karalbayt, kulluğuna karalbayt. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese, albatta al, batışta olağı, çıkışta olağı, tündükte olağı, tüçükte olağı, bardığı bir tuğan bolu eseptelinet. Fa aslihu bayna ahvaykum. Emi mominlar bir tuğan bolgondan keyin, seler oşo bardık jalpı mominlar bir-biriňerge özüňördün bir tuğanyňar menen kanday mamile jassaňar, başga mominlar menen de oşondoy mamilede bolgula. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Seler Allah Taaladan korkula. Eger bardyňar momin musulman bolup turup, özüňördün bir tuğan agaýnyňerge merimdүү, rahimdүү boreker bolgondoy, mominlar bir-birine araňarda şondoy bolbosaňar, anda Allah Taalanyň azabı öte katu, korkula. La'allakum turhamun. Eger seler oşontup momin musulmandar öz araňarda bir tuğanday mamile jasap, biriňerge merimdүү bolup, bir-biriňerge rahimdүү bolup jurseňer, oşonda gana Allah Taalanyň rahmatyna seler böleneşiňer. Mana bul Allah Taalanyň buyrugy, büt dünya yüzündäki musulmandar urusuna karabay, urusuna karabay, ulutuna karabay, ağına karasına karabay bir tuğanday bolup jürүүgө tiiş eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da aytkan, aksaru ma yudkhilun nasa jannah taqvallah ve husnul hulq. Biişke kiret turgan adamların köpçülügü şul jakşı münözlüler kiret deydi. Kimdi münözü jakşı bolsa, al biişke birinci oşol kiret. Endi momin adamdın, musulman adamdın en bir jakşı sapaty ile jakşı münözlülük eken da. Asqalu ma yuza'u fil mizan hulqun hasan. Cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, tarazıga soğup işlerdi salıp, en bir tarazını basa turgan nerse, en bir tarazını basa turgan jakşı amaldardın biri şul jakşı münözlülük. Adam kança jakşı münözlülük bolsa, oşonçoluk soğuk köp bolup, oşonçoluk kıyamet günü tarazasını basat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün aytdı, ya Aba Hureyre, alayke bi husnul hulq. O Aba Hureyre, sen münözüňni jakşyrtkyn, münözüň jakşı bolsun dedi. Şunda Abu Hureyre radhiyallahu anh aytdı, kansım münözüm jakşı bolady ya Resulallah. Kaysa amaldar menen münöz jakşı bolady dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, tasilu man qata'ak. Sen menen tuğandaryň barby, joro dostoryň barby, üzülüp kalgan bolsa da sen üzbey katnaşa bergin. Oşol jakşı münözlülük dedi. Ta'fu amman zalamak. Sana biröw zulüm kılsa dele, zorduk kılsa dele, sen anı keçire bergin. Oşonda sen jakşı münözlülüksün. Ve tu'ti man haramak. Biröw sana isteke berbese dele, hadiye berbese dele, sen bere bergin. Bul berbese, menle bere berem dep aytpagın, bere bergin, berbese dele. Şunda senin münözüň jakşı bolat. Mana şol amaldar kılıp jursaň, albatta münözüň jakşı bolup esepdeldesin dedi.
Masalul akhvayni iza iltaqaya kamasal yadayni. Peygamber sallallahu aytdı, bu iki ağayının, iki ağayının, iki dostun misali iki kolga okşoş. İki kol daim birini biri juvat. Hiç kaçan bir kol özünü özü juvalbaydı. İki kol birbiriga jardamdaşıp birini biri juvat. Oşonday ile iki mo'min adamda birini biri jardamdaşıp biri birini tazalap turat. Oşo iki kol siyaktı boluş gerek. Mo'min adam. Bir kolga jardam berip jürgönдөй, daim mo'min adam birine biri jardam berip jürüş gerek. Ve mal taqal mu'minani qattu illa afadallahu ahadahum min sahibihi hayran. İki mo'min kaçan birbiriga uçrashsa, birbiriga joluksa, sözsüz Allah Taala şol ekönün ortasından birbiriga payda kılat deydi. İki mo'min jolukkandan keyin qayerda bolbosun biriden biriga Allah Taala payda jetkiret deydi. Endi mo'min adam biriga biri jolukkandan keyin albatta şondoy söz jagıdanbı, moralдык jagıdanbı, dünya jagıdanbı sözsüz birden biri paydalanat deydi. Mo'min adam hiç kaçan bir jerge birikkenden keyin al jerde jamanlık bolboyt. İki mo'minning başı birikken jerde alhamdulillah bereke bolat, jakşılık bolat. Oşondoy ele ay sayın şu yerde misala birigip toplolup çoğulup turabız, bir-birimiz ziyaret taşıp turabız. İnşallah bundan köpdegen sowaplar, köpdegen berekeler payda bolat. Qala Abu İdris li Muaz inni uhibbuka fillah. Abu İdris degen murda bir kişi sahaba Hazreti Muaz'a aytdı. Men sizdi ayabay jakşı göröm. Allah üçün dedi. Allah jolunda men sizi jakşı göröm dedi. Şunda Hazreti Muaz aytdı. Ubşur summa ubşur. Anday bolsa sen suyungün. Men seni suyunçülöymün. Sebebi men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqamın kıyamet günü bolgonda Allah Taala adamlarga arşın aylanasında altından jasalgan oturguşlardı tizip koyat dedi. Al adamlardan yüzleri 14 keçelik ayday jarqırap jarıp turat. Başka adamlar kanday hesap kitap beretkenmin, kanday bul mahşardan kutulatkenmin dep korkup, kaygırıp, iyilep oturgan vaqta bularda oşol altın kürsülerin üstünde hiç kanday korkunç yok, kaygı yok, kıynalış yok, oşol jerde jırgap olturuşat. Bular Allah Taalaga en bir jakın Allah Taala'nın bendeleri. Korkunuç da yok, kapalık da yok dedi. Şunda sahabalar soraştı, ya Resulallah, bular kandagan adamlar dedi. Humul mutahabbuna fillah. Bular Allah üçün, Allah yolunda birbiriga muhabbat koyup, birbirini jakşı gören adamlar dedi. Alhamdulillah biz kançalık birbirimizge muhabbat koyup, mo'min musulmanlar birbiri jakşı görüp, birbirimizge boreker bolup, rahimli bolup jursek, kıyamet günü Allah Taala oşondoy altından bolgan kürsülerin üstüne oturguzup koyup, adamlar mahşarda kıynalıp oturgan kezde de oşondoy birbiriga muhabbat koygan mo'min musulmanlarga kıyınçılık yok, jırgalçılık bolat eken. Jana bir başka hadiste aytkan, inna havlal arş manabir. Arşın aylanasında köp degen oturguşlar var. Al oturguşlarda adamlar olturat. Alardın kiyimi nurdan, yüzleri nur, jarqırap күндө jarıtıp turat. Alar birok paygambar da emes, şehit de emes. Kalaverse alarga paygambarlar da, başka oliyalar da kızganıp turat. Atteң, bular kim eken şunday darajalar kötörülüptür. Bar jogulu nur bolup jarqırap turat. Dep kalgan adamlar bari suktanat deydi. Şunda sahabalar soraş, ya Resulallah, alar kandayan adam eken, aların amal kandayan eken, degende Peygamberimiz aytdı, hum al mutahabbuna fillah. Alar Allah üçün birbirige muhabbat koyup, birbirini jakşı gören adamlar. Alar Allah üçün bir jerge olturuşkan adamlar. Alar Allah üçün birbirini ziyaret kılgan adamlar. Allah üçün şunday mal men birbirini ziyaret kılıp tursa, mo'mindarın bir ahvalını sorayın, bir ziyaret kılıp koyayın. Mo'mindar oturgan jerge barıp olturuşup keleyin. Şu mo'mindarga muhabbat koyayın. Bul mo'mindar Allah Taala'nın tünükünü zikir kılıp oturat.
Алла Таалага түнү күнү ибадат кылып отурат. Шулар зиярат кылып сооп болот деген максатта келип зиярат кылып, бирге олтурушуп кетсе, кыямат күнү ошондой арштын айланасында алтын күрсүлөр үстүндө жаркырап нур болуп олтурган болот экен мындай адамдар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгер эки адам Алла үчүн бири-бириге мухаббат коюп, бири-бирин жакшы көрө турган болсо, ошол эки адам бири-бири менен достошкондон кийин кими бириге бири көбүрөөк, катуураак мухаббат койгон болсо, көбүрөөк жакшы көргөн болсо, Аллах Таала ошону андан да катуураак жакшы көрөт. Эки адам бири-бириге мухаббат коюп, достошкондон кийин кимисинин мухаббаты катуураак болсо, Аллах Таала мухаббаты ошого андан да катуураак болот. Мана демек биз мусулмандарга канча мухаббат койсок, биздерге Аллах Таала ошончолук мухаббат коет экен. Инна Аллах Таала якулу хаккат мухаббати лиллазина тазаваруна мин ажли. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Аллах Таала айтат хадиси куддусунда: менин мухаббатым түшөт ким мен үчүн бири-бирини зиярат кылышса. Аллах Таала үчүн эгер биздер бири-бирибизди зиярат кылып турсак, биздерге Аллах Таала мухаббаты важип болот экен. Ва хаккат мухаббати лиллазина тахаббуна мин ажли. Жана ким мен үчүн момун мусулмандар бири-бириге мухаббат коюп, бири-бирин жакшы көрүшсө, ошондой адамдарга да менин мухаббатымдын түшүүсү важип болот. Ва хаккат мухаббати лиллазина ятабазалуна мин ажли. Жана менин мухаббатым важип болот ким бири-бириге мал мүлкүнү сарпташса мен үчүн, колдан келген тамак ашы барбы, башка нерсеси барбы, Аллахнын ыраазылыгы үчүн бири-бирин жоктоп, бири-бириге сарп кылып, бири-бириге хадия берип турса, ошондой адамдарга менин мухаббатым түшүүсү важип болот. Ва хаккат мухаббати лиллазина ятанасаруна мин ажли. Жана ким ошол бири-бириге, ушул момун адам, ушул мусулман адам, ушул таквалуу адам деп бири-бириге жардамдашса, ошондой адамдарга да менин мухаббатым важип болот деп Аллах Таала айткан экен. Инна Аллах Таала якул яумал кияма. Аллах Таала кыямат күнү айтат: мен үчүн дүйнөдө бири-бириге мухаббат коюп, мен үчүн бири-бирин жакшы көрүп, мен үчүн бири-бирин достошуп жүргөн бенделерим алып келгиле дейт. Мен аларга бүгүн көлөкө берем. Бүгүн менин көлөкөмдөн башка эч жерде көлөкө жок. Ошондой күн ысык убакта, көлөкө жок жер убакта бул дүйнөдө ушу бири-бириге мухаббат койгон момун мусулмандарга Аллах Таала өзүнүн көлөкөсүнөн көлөкө берет экен. Негизи саб'атун юзиллухумуллах фи зилли. 7 түрдөгү адамга Аллах Таала кыямат күнү өз көлөкөсүнөн көлөкө берет экен. Ал жерде Аллах Тааланын көлөкөсүнөн башка көлөкө жок. Биринчиси патша адалеттүү болсо, адалет патшага Аллах Таала кыямат күнү өз көлөкөсүнөн көлөкө берет экен. Экинчиси бир жигит өзү жаш. Жаштыгыга карабай түнү күнү ою эси ибадатта. Мен Аллах Таалага ибадат кылсам, Аллах Таалага зикир салсам, мечитке барсам деп жаш болсо да дүнүйгө кызыкпай ахиретке кызыгып жүрөт. Ошого да мен мухаббатым, ошого да мен кыямат күнү өз көлөкөмдөн көлөкө берем дейт. Үчүнчүсү бир киши мечиттен чыккандан кийин дайым жүрөгү ошо мечитке байланып турат. Качан намаз убактысы болот экен дагы мечитке барсам экен деп ою мечитте турат. Ушуга да мен көлөкөмдөн берем. Жана бири эки адам бири-бирине мухаббат коюп, бири-бири менен достошуптур. Алар Алла үчүн достошуптур. Ушул таквалуу, ушул ибадатчыл адам деп бири-бирини таанып достошуптур. Жана Алла үчүн ажыралышыптыр. Мурда дос болуп жүргөн болсо да көп күнөө кылып, фыск фасад кылып жүргөндүгү үчүн андан ажыраптыр. Ошолорго да мен кыямат күнү өз көлөкөмдөн көлөкө беремин. Жана бир киши мындай соо убагында Аллах Таалага ибадат кылып жүргөн экен, бирок көзү сокур болуп калыптыр. Ошо сокур болгондугуна шүгүр кылып, кайра ибадатын улантырып жүрө берсе, ага да ошол күнү мен өз көлөкөмдөн көлөкө беремин. Жана бир киши өзү жаш болуп, бир жакшынакай ата тектүү сулуу аял
бузук ишке чакырса, жок, мен Аллах Тааладан коркомун. Мен азыр мындай бузук ишти кылып алганым менен Аллах Таала көрүп турат. Кыямат күнү бүт пайгамбарлардын арасында, элдин арасында шерменде боломун деп ошол чакырган аял алдыга барбаса, Аллахтын азабынан коркуп, ага да мен кыямат күнү өз көлөкөмдөн көлөкө беремин. Жана бир киши Аллах жолунда садака кылыптыр. Садаканы да ушунчалык жакшырын кылыптыр. Оң колу менен берген садаканы сол колу билбей калса, буга да мен кыямат күнү өз көлөкөмдөн көлөкө беремин дейт Аллах Таала. Аллах Таала Иса алейхиссаламга бир риваят кылганда айткан экен. Эгер сен ибадат кылсаң, асманы жерде периштелер канча ибадат кылса, ошончолук ибадат кылсаң деле, бирок сенин жүрөгүңдө Аллах Тааланын жакшы көргөн бенделерге мухаббатың болбосо, же Аллах Тааланын душмандарыга жаман көргөн бенделерге жаман көрүүң болбосо, ал сени ибадаттан эч кандай пайдасы жок деген экен. Эне сен асмандагы, жердеги периштелер адамдардын ибадат көп кылсаң деле, бирок сенин жүрөгүңдө ошо Аллах жолунда жүргөн бенделерге мухаббатың болбосо, ушул адам Аллах жолунда жүрөт, ушуга мен жакшы көрөйүн, достуктайын, мухаббат коеюн деп ошого мухаббат койбосоң, же болбосом ушул адам кафир, Аллахтын душманы, мен деле муну менен мамиле кылбай, душмандык жолуда алыс жүрөйүн деп алыстабасаң, ал сен таат ибадатыңын эч кандай пайда жок деп Аллах Таала вахий кылган экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ма ахдаса абдун ахан филла илля ахдасаллаху даражатан фил жанна." Биз канча Аллах жолунда биз ушундай өзүбүзгө дос пайда кылып, мухаббат кое берсек, ошончолук бийиште даражабыз аша берет экен. Бир дос пайда кылсак, бир даража ашат экен. 100 дос пайда кылсак, 100 даражабыз ашат экен. Ушундайын Аллах Таалага жакын бенделерге биз достошуп, зияратташып, мухаббат кое берсек, ошончолук бийиштеги даражабыз аша берет экен да. Ан Абдуллах ибн Умар разияллаху анху айтат: "Эгер мен ömür boyu oruza karmayıp, oğuzumda açpay oruza karmasam dele, ömür boyu tündör namaz okup, uktavasam dele, ömür boyu tapkan dünyamda Allah yolunda sarp kılıp, kayresan kılsam dele, birok menin jürögümde Allah Taalaga jakın bendeleri üçün muhabbatim bolboso, menin jürögümde Allah Taalanın düşmandarıga düşmandığım bolboso, al menin orozomdan, namazımdan, kılgan kayresanımdan eç kандай пайда жок deytken. Eң bir пайданын zoru, oşol Allah yolda жүрген adamlarga muhabbat koyu, oşolorga dostlaşu eken da. Fuzayl aytkan eken: "Ha turidu an taskunal firdaus." Sen Firdavs jannatiga kirip, jırgap jaşayın deysin. Peygamberlara koşuna olup, bir işte peygamberlerin sohbatına şerik bolayın deysin. Salih bendelerge, şehitlerge koşuna olup, şolar menen sohbatı menen paydalanın deysin. Sen kaysı amaldı kıldın, şundayğın ümitlerini kılasın. Je kaysı şahvatını taşladın, şundayğın ümitlerini kılasın. Bunday ümitin bolsa sen jakşı amaldardı kıl, şahvatını taşla. Je kaysı açuğundu jogottun, açuğun kelgende açuğundu japkın, jogotup jigörgün, anan şunda ümit kılgın. Je kaysı tuğanın menen sen katnaştın, al tuğanın seni taşlap koygan uçurda. Tuğanın seni taşlap koysa da sen, al taşlap koydu dep, sen de taşlabastan katnaşkın. Oşol uçurda şuntu ümit kılsan anan jaraşat. Sen kaysı tuğanыңдын kemçiligini, günösünü keçirdin. Tuğanın bolağı, dosun bolağı, tanışın bolağı bir günö kılsanı keçirgin. Anan oşonda şunday ümitleri kılsan bolat dedi. Sen kaysı bi ayyi qaribin ba'atahu fillah. Bir jakın jerde günö turgan bolsa da oşonu alıstattın. Bul günö bolat dep elde alıstatkın. Je bir soğubiş alыс jerde turgan bolsa da alan jakındattın.
Güne sawap alış yerde bolsa da jakın көрсөтүп elge oşo sawapты жасаткын. Анан кийин сен шундай иштерди үмүт кылсаң жарашат dedi. Allah Taala Musa aleyhisselamga da bir vahiy kılıp aytты. Hal amilta li amalan qattu. Sen men üçün hiç bir amal kıldın mı? Şunda Musa aleyhisselam aytты, ya Allah'ım, sen üçün ben namaz okuvatam, sen üçün ben oruza karmavatam, sen üçün ben sadaka kılvatam, sen üçün ben zakat berivatam dedi. Şunda Allah Taala aytты. Namazın sana kıyamet günü burhan bolat, küva bolat. Orozan sana kalkan bolat, dozokka dedi. Sadakan sana kölöke bolat başına dedi. Zaketin sana nuru bolat dedi kıyamet günü dedi. Bardığıyla bular özün için kılıpsın dedi. Kaysı işti sen benim için kıldın dedi. Degende Musa aleyhisselam aytты, ya Allah'ım, anda men bilbeytkenmin. Kaysı işim senin için bolatken, meni bilbeytkenmin dedim. Şunda Allah Teala aytты, ya Musa, hal valayta li veliyen qattu. Menin dostlarımdı sen dost tuttun bu. Menin düşmanlarımdı sen düşman tuttun bu dedi. Şunda Musa aleyhisselam bildi, demek en bir amaldarın afzeli Allah yolunda Allah'ın dostlarını dost tutu, Allah yolunda Allah'ın düşman tutu eken dep bildi. İbn Masud aytat, eğer bir kişi oşol Mekke'ye varıp Hajar-ül Asvad menen oşo Makam İbrahim ortasında 70 yıl taat ibadat kılsa, kıyamet günü bolganda ol kişi kimdi жақшы көрген bolsa oşo kişi menen turat deydi. 70 yıl oşo Mekke'de tünükün taat ibadat kılgan bolsa da, yüreğinde kimdin muhabbeti bolsa oşol adam menen birge bolat. Alımdar menen, takvalılar menen muhabbeti birge bolsa kıyamet günü oşolar menen bolat. Anan kafirlar menen, fasıklar menen, kumarbazlar menen oşolarga muhabbat koygan bolsa, 70 yıl taat ibadat kılgan bolsa da kıyamet günü oşolar menen birge bolatdır. Masalul akhvayni masalul yadayni tagsilu ihdahumal ukhra. Жаңа айтып кеттік biz, бұл екі bir туғандың, екі досты misali, екі қолға ұқсас. Екі қол бір-біріне жуғандай, екі қол бір-бірге жардам бергендей, достай бір-бірге жардам беріп, бір-бірін тазалап, бір-бірге райым қылып жүріш керек. Шул туғандықтың, достықтың да 3 дәрежесі бар дейді. Birinci derecesi oşol dosungdu sen үйүңдөгү kızmatker kulun katara körgün deydi. Misali үйүңdө kuluna, kızmatkerine özüңdөн aşıp kalgan kiyiming barбы, aşıp kalgan tamagың barбы, aşıp kalgan akçaң barбы beresin. Oşondoyun buradarlarına, dostlarına özüңdön aşıkça bolgan nerseleriň berip turgun deydi. Bul birinci tepkişteki derece deydi, dostluk derecesi. İkincisi antunazzilahu manzilata nafsik. Oşol dosuңdu özüңdün derecene, özüңdün teňiňe koyup жүрgün. Al degeni sen özüň kança mülküň bolsa, kança dünýäň bolsa, özüňe kançalyk işletip atkan bolsaň, oşol dostlaryňa da oşonçoluk işletkin. Eğer özüňe karaganda dostuna azırak jardan bere turgan bolsaň, anda sen dostluktun birinci derecesine jetpegen bolasyň. Üçüncüsü, en bir jokary derecedagi antu sirahu ala nafsik. Dosuňdu özüňdön jokary koyup жүрgün daim deydi. Misali, kişine tamagың var. Özüň aşk oturasyň jeýin dep. Dosuň kelip kalsa dosuňa jedirgin. Je kişine akçaң var. Dosun kelip kaldı, akçaga muhtaç bolup. Oşo özüň muhtaç bolup kalsaň da, özüňden murda dosuňyň işini bütürgün. Mana bul en bir dostlukdagi jokorgu derecedagi dostluk deydi. Dosuňdu daim özüňden jokary koyup жүрüş. Bul en bir jokary derecedagi dostluk. Oşonduktan bunu İsar deydi. Özden ilgeri dostunu körü. Murda bir sufiler
bir 10 çaқты sufi bir жерге барса, ошол патшасына жаман маалыматтар жетип, ошол патша ошол сопулардын бардыгынын башын кесе турган болуптур да. Катар коюп анан кийин касаптын кола кылычты берип, чекеден шулардын башын кесесиң дептир. Ошолордун ичинде Абул Хасан Нури деген bir sopu var eken, narı çekedeken, bergi çekedegini birincisinin başını kesemde oturganda çurkap gelip özünün başını tutkan eken. Tutkanda beri kasap, sen nimege mınday kılasın? Şaşpay tursan azı çekeden kesip baram. Sana da kezek jetet. Anan seninki de kesemin deptir da. Dese al Abul Husayn Nuri etken eken. Bul İslamçılık, dostçuluk, bul isar olat. Dosungdu özüngden daim ilgeri koyup жүрүш керек. Dosungdu daim özüngden jokoru koyup жүрүш керек. Azı sen menin dostlarım başını kesip meni ahır kesmekçi olup atasın. Sen birinci meni keskin, bu menin dostum biraz olsa da dünyada tiriu kalıp tursun, tiriu paydalanıp tursun. 5 minut 10 minut olsa da. Meni birinci başımını keskin deptir da. Degende anı paşa körüp alıp, uğup alıp, bular bir-biriga şunçalık kүйümdүү eken, şunçalık rayımdуу eken dep, bardığını azat kılıp jügörgөн eken ölümden. Şundayın bul dostluktun muhabbatı, dostluktun dostqa bolgon rayımdуулuğu bolsa, başka paşada Allah Taala rayımı kelip, arkanday kıyınçılıktan kutkarıp jügöretken da. Murda bir Ataba degen kişi bir dostun uyga kelgen eken. Anı menen ilgerten dost bolup jürgen eken. Dostun uyga kelip turup, men mağa 4000 dirham kerek. Öte muhtaç olup kalım degen eken. Şundan al dostu meyle 2000 dirham berip turayın. 2000 dağın bir jaktan taap alasың da deptir. Degende al dostu tarınıp, yok. Sen demek dostluktan dünyonu artık göretkensin. 2000 kerek emes dep ketip kalgan eken da. Albastan. Ana demek bul dost şu kadar şu derecege çeyin boluş gerek eken. Oşol kişide andan da köp altını bar ele. Bирок bergen акчасын сурабай, kişine berip koydu ele, tarınıp ketip kaldı. Sen dostluktan dünyongdu artık göretkensin dep. Çınıgı dost adam Allah üçün dost bolgondan keyin dostluktu artık görüş gerek dünyadan da deyit da. Oşonda ele Murda Fatih Musili degen bir uluu kişi bolgon eken. Bul da bir şunday dostun uyga bargan eken. Bir muhtajlığı düşüp, oşo muhtajlığını surap bargan eken. Barsa, al dostu uyda jok eken, ketip kalgan eken bir jaka. Uyda anan ki bir kızmat kılıp jürgen kün kız bar eken. Oşonu çakırıp turup, oşonun akça saktap jürgen sefin mağa körsötsöň, mağa alıp çıkıp berseň askıçını, men öte muhtaç bolup atam, özüme kerekli akçаны alayın degende, al jok debesden askıçты alıp çıkıp berip, oso sefini açıp berip, Fatih Musili kalağın akçasını alıp ketken eken. Keyin kojoyunu kelgenden keyin, men öte toor emes iş kılıp koydum bu, güne iş kılıp koydum bu. Fatih Musili sizin dostunuz eken kelgenile, kişine muhtajlığı var eken, sefinizi açıp, açıp berdim ilem, özüge kança kerek bolsa akçasını alıp ketti degen eken. Degende al dostu suyunup, sen şunday işler kılgan bolsoň, menin joktuğumdu bildirvey, şu menin dostuma şunday hajatını açıp bergen bolsoň, öte bir jakşına iş kılıpsın. Oşonu üçün men seni azat kıldım dep, kulluktan boşatıp jügörgen eken da. Mana murdağı dostlar şu derecege çeyin dostluktu jokoru farktap jürgen eken. İbn Umar radhiyallahu anh aytat. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabalardan Peygamber'den bir seferda jürüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tokoyga kirip ketip oşonon misvak tişti tazalay turgan misvak jagaçlardan bir ököөнü alıp çıktı deyt. Anan alıp çıkıp turup, karap turup, birөө biraz kışıgırak eken, birөө tüz eken. Tüzünü maňa berdi deyt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men aytdım ya Resulallah, bul tüzünü özüňiz alın, kışıgını maňa berin. Desem Peygamberimiz aytdı, jok dedi.
Biz ekö saparda dost bolduk, saparda şerikteş bolduk. Men seni isar kılışım kerek. Senin dostluğunu men öyde koyuşum kerek. Kıyşığını sana ver, tüzünü men özüm alıp kalsam, anda al, dünyönü senen artık kılgan bolup kalam. Dep tüzünü bana ver, kıyşığını özü aldı deydi. Mana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo darajaga çeyin. Şonday uluu zat bolsa da dostluktun darajasını şonday kötörüp tartagan eken. Süleyman-ı Darani aytat: Eğer dünyanın bardığı menin kolumda olsa, baylık meniki olsa, oşonun bardığını men dostlarımın oğuzga jedirip dostlarıma bölüp bersem de oşolarda az deytilem, az berip koydum deytilem. Yani mülkü dünyadagi büt bardık altınlar meniki olup durup dostlarıma bölüp bersem de azırak bolup kaldı o dep aytatilem deydi da. Dünyanın barını berip koysa da az bolup kaldı dep aytatilem deydi. Mana bul dostluktu, bradarlıkты, muhabbatты paykagan adamlar şu darajaga çeyin baratken da. Qol Ali radhiyallahu anhu, Hazreti Ali aytat: Eğer mende 20 dirhamım bolsa, al şo 20 dirhamımды men Allah yolunda dostoşkon dostlarıma bölüp beretilem deydi. Sebebi men miskin jetim jesirlerge 200 dirhamды bergenden köre 20 dirhamды dostlarıma bergendigimde artık körem degen eken. Al degeni jetim jesirlerge bergenden köre dostlarıma bergendigimden soğuk artık bolat. Sebebi dostlarıga berse oşonçol dağın dostluk artat da. Misali tahadu tahabu degen Peygamber hadisi var. Seler dostlar bir-biringерге hadiya berip tursaňar, ortaňarda muhabbat köbeyet degen. Oşonçoluk bir-birini joktop hadiya berip tursa, oşonçoluk muhabbat köbeyet. Oşonlukta men dostlarıma bergendigimde jokary körem degen eken. Haraca Resulullah sallam ila beyni yatasil indaha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarının bir saparda jürüp, köp ıssıkta terlep, anan bir jerge suga barganda, şol jere juuna turgan boldu bir bulakta. Huzayfatın Yaman anan keyin turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir özünün denesideki kiyim menen eki çuukka ilip tosup turdu, eldin közünden tosup. Peygamber'i juunup büttü. Ana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, emi dedi, sen juungun seni men tosup duramın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oşol kiyimde alıp durup, oşol kişini tosup turdu, elini közden dalda kılıp, anan Peygamber al kişi de juunup aldı. Bayağı kişi şunçalık özünü tarttı, yok. Ya Resulallah, men özüm juunup alaveremin. Siz endi Peygamber bolsaňyz, Allah'ın elçisi bolsaňyz, mağa hizmet kılıp men misali mümkün körek junup kalam. Ana siz şu meni qarap oturasızbı? Tosup dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Yok, junu bergin dedi. Bul jolga çıkkandan keyin, safarga çıkkandan keyin şeriklik akысы şunday bolat dedi. Men peygambarmın dep, men ulumun dep özümdi uluu tutup oturganym bolbayt. Bardygız birdeyiz bul jere dedi. Anna rajulan asna ala rajulin inda Rasulillah. Falamma kana min al-ghaz zammahu. Peygamber zamanasında bir kişi kelip bir kişini ayvay maqtadı. Ertesi kelip turup oşolla kişini qayra jamandadı. Ana Peygamber aytdı. Sen keche günü go oşol adam maqtadyň eleň. Bugün bolsa qayra jamandap atasyň go dediler. Al kişi aytdı, to'ra dedi. Keche men anı maqtadım. Sebebi al maňa jakşylyk kılıp köp jakşı işler kıldylar. Bugün bolsa jamandap atam dedi. Sebebi al maňa jamandyk kıldy dedi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, inne minel bayani la sihran. Sen anda sihirçiken turbaysыңmy dedi. Sihirçida köz boyama kılıp oyak buyaqa odarlap beretkensiň. Keçeli maqtap, bugün dağın jamandap. Sen bir adam maqtadyňby? Ahyrga çeyin maqtap jürgün. Sebebi adam kemçiliksiz bolboyt.
Жақшылық қылса жақшы десең, жамандық қылса жаман десең, бұл болбойт деді. Адам дайым жақшылығы да болады, жамандығы да болады. Жақшылық қылғандан кейін ошо жамандығын жауап кетсін. Жамандық қылса да сен ал жамандыға көңіл бұрып ағын. Ошол жақшылық жағыны көңіл бұрып, жақшы деп жүре берген деді. Ошондойын біз әлбетте адам баласы болғанымыздан кейін әрбір адамның жақшылығы да бар, жамандығы да бар. Анан бір адамдан көп жақшылықтар көрсек, жақшы деп сүйініп жүрсек, мақтап жүрсек, махаббат қойып жүрсек, бір күнле анан бір жамандығын көріп қалсақ, же бір жаман сөзін ұғып қалсақ, анан жаман көріп қалсақ, анда болбойт. Ал сөзсіз әрбір адамның жамандығы да бар. Егер біз дүниені ақтарсаң да дейт, ешбір айбы жоқ, кеми жоқ адам таппайсың. Әрбір адамда кемшілігі бар, айбы бар. Бирок айбыны жашырыш керек, айбыны көрбөш керек. Жақшылық жағын көріп жүрүш керек. Бұл момундун сыпаты, момун адам ошондой болуш керек. Ма сатара аурата ахи сатарахуллаху таала фид дуния вал ахира. Ким бир момун адамдын кемчилигини, айбыны жапса, Аллах Тааланын кемчилигини, айбыны эки дүйнөдө жабат. Biz al misali bir adamdan aybını açıp, kemçiliğini açıp, hiç kандай payda tapmayız. Teskersinçele kayra bir gün bolsa bir gün özündeli aybız açılıp kalar. Oşonduktan biri kanca kemçilik kılsa da, günah kılsa da, anın kemçiliğini biz javuşumuz gerek. Kemçiliğini yapsak, Allah Teala bizim kemçiliğimizde iki dünyada javatken. Man tarakal mira'a ve hu mubtilun buniyallahu baydun fil rabzil cennah. Birөө bir dostu менен же bir туғаны менен бирдекени талашып тартышып отуруп, ошону узартпай, жайда токтотуп, макул деп токтотсо, ага Аллах Таала бейиштин ортосунда bir сарай куруп берет. Ал ошондо бузуку болсо, туура эмес болсо, өзү туура эмес, бирок талашып тартышып атат. Ошону токтотуш керек. Туура эмесин билгенден кийин өзүнүн талашып тартышпаш керек жалгандан эле. Ошону талашпайын, тартышпайын деп токтотуп койсо, Аллах Таала бейиштен bir сарай куруп берет. Эгер ошо талашып тартышып отуруп, ошол ишти өзү акыкат болсо, чындык болсо, мейли эми чындык болсо да мен талашпайын деп, талашпаса, тартышпаса, Аллах Таала бейиштерин эң бир жокорку жерден ага сарай куруп берет дейт. Ошондойун биз момун мусулман болгондон кийин бири-бирибиз менен талашпашыбыз керек экен. Ошол иште биз акыкат болсок деле, жалган болсо деле такыр талашыш керек эмес экен да. Мурда Бани Исраил элинде bir эки киши достошуп, анан эми бул дүйнөдө элин аралашып жүрсөк, эч кандай жакшы ибадат кыла албайт экенбиз. Анан көрө бир тоого эле чыгып кетейлик, тоого бир үңкүргө жатып ибадат кылайлык деп анан экөө ушундай келишип, тоодо бир үңкүргө чыгып кетишкен экен. Шаардан 10 күндүк, 15 күндүк, 1 айлык азык-түлүк кылып, тоого чыгып кетип, түнү-күнү ибадат кылышат экен да. Анан ошонтип ибадат кылып жүрүп, азык-түлүк түгөгөндөн кийин бир шеригини шаарга жөнөтөт экен. Сен бар дагын эми азык-түлүк кылып кел. Азыгыбыз түгөп калды дейт экен да. Анан бул шерге шаарга келип, базарга кирип, bir buzuk ayaliga жолугуп калат экен. Buzuk ayal алда үйүнө алып барып туруп, үйүмдө мен сага азык-түлүк алып кылып беремин деп. Эшик бекитип алып, ошо аялды өзүгө көндүрүп алып, кишини өзүгө көндүрүп алып, бузуку зина иштарды кылып, ошону менен жатып калат экен ошол жерде. Анан бул мындай күнөө иштерди кылгандан кийин, эми мен кантип шеригим алдыга барам, кайсы бетим менен барам, эми болгонумча болдум. Мен аны алдыга барбай эле коеюн, менин кесепетим мага тийбесин дагын деп ошо аял менен жүрүп калыптыр да. Биротоло бузук болуп чыгып кетиптир. Анан бир жума күтөт. Келбейт шериги, тоодогу шериги. Анан акырын анан издеп келиптир шаарга. Шаарга издеп келип, анан мынан сураса, ошо аялдын үйгө кирип жатып алган экен. Анан билип, акырын аялдын адресин алып, аялдын үйгө келген экен да. Келип анан кийин караса, ошондо аялдын үйдө жатат экен ал досу. Кирип, кучактап, саламдашып, дос сага не болду? Немеге кечиктиң? Немеге келбей калдың десе, ал дос айтат экен, сен кимсиң өзү? Мен сени тааныбайм го. Сен каяктан келдиң? Мен сенин досуң да эмесмин, таанышың да эмесмин. Уй алгандан ошентет экен да.
Degende anan dostu "Jok, dostum, men bileli oturam. Sen bayağı şunda günö kılıp, günöge berilip, uyalganыңdan şuntip atasың. Tanılı oturasың. Ököz birlebiz. Ke, men seni dağıl oşo murdağı dostum, murdağı takvalı, murdağı hidayattagı, murdağı meni ibadat şergim debile keldim. Dağıl oşo akidadamın. Sen bu günölörüңdü men sana nazar salbayım, itibarga da albaymın. Jür dep anan köndürüp alıp ketken eken da. Anan misалы şontup, "A bulen buzuluptur, aynıptır, zina iş kılıptır" dep taşlap koysa taşlap koyup alıp biratola buzulup ketetiler. Şunday bul dostluktun nişanı, oşondoy günö kılsa da günösüge karap taşlap koyup kayra jardam berip, oşonu günödön çıkarıp ketiş gerek eken da. Oşondo dost bolu eseptelinet. Oşondoy ele murda bir iki dostlaşıp жүрüp, biri biraz kapalaşıp kalgan eken, bir söz jağdam kapalaşıp kalgandan keyin anan kelip turup, anan şo dostuga kelip köp hadiyeler beripdir, köp sıyırmatlar körsetipdir. Dagıl oşo aytkan sözden isi çıkpay, bu dostum menen kapı bolup kaldygo, tarınıp jüretgo, şunça hadiye bersem dele kön açılbay degendey kılıp anan bir gün kelip aytıptır. "Ey dost" deptir. "Sen menen tarınıp jüresиң. Şunça hadiye kılsam da, sıyırmat körsem da bari bir açılganını körbey jatamın. Emi men şu putuңdu betime koygun" dep başını putuga koyuptur da. "Putuң menen men betimdi baskın" dese koyad, anday bola ele. Şonday da bolçu ele dep takır kömböptür. Kömbögenden keyin akırati jok. "Munday kılbasaң men dosttan ajırayım, bolboyt" dep akıranan keyin oşo putunu betiге koyduruptur da. Putunu betiге koygondan keyin anan endi menin köngülüm açıldı. Emi menin jüregim agardı. Emi men seni murda kanday dost bolsam, andan da köbürek dost kıldım dep muhabbat koydum degen eken. Oşondoyun dostqa biraz işini körüp kalsa ele biratola tarıp ketip kalbay, je taşlap koyboy, je tetirip ketpey, oşo dost albatta bul har bir adamda kemçilik bolot, jamanlık bolot. Jaman jagını kemçiliğini karabastan al dostluğunu kayra ulantıra verip, oşo günösünü körülmüşke salıp, oşo günöden alıp çıkıp ketişlik bul dostluk mildet eken da. Oşonda hakikat dost bolot. Anan kişine günö kılıp koysa, kemçilik kılıp koysa, bul eme dostlukka jarabay dep taşlap ketip kalışlık, bul musulmançılıkka jatpayt eken, dostlukka da jatpayt eken. Çınıgı dost kayra oşol günölörünü körmümüzge şalıp, oşo günöden ajratıp alsa, oşonda çınıgı dost bolu eseptelinet eken. Ve ahiru davana anilhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ala men ittaba'al huda.